Barabara ya Ruthuri iroikaine na ngumo ya mihatikano ya andu ona ngari kona matatu nyingi kuma miena itiganite ya bururi irakuagira na ikaingira guku no riu nigite na uthio mweru. Ni mbica iracora riri wa mwanya ukiringithania na bara ingi mucii munene wa Nairobi kuona ngari cia ukui wa muingi ni njeherie na bara igayanitio na cuma undu ngari cia andu kiumbe na iria irehaga mirigo kuri onjoria no cio njitikirie. Ngari iri ikurukaga uguo gutire ria mbataga, so it's a one way guikuruka uguo. Thaici kwina flow ya andu afu ni reduce the pickpocketing street ino afu at least bara ni theru riu. Kuri onjoria gwakwo gwa barabara ino maroiga ni kunyihitie waganu na biacara ciao ikahinguka na riu matireteta aguri ta uria maraturite hau kabere ni matatu guthii ka biacara ciao. Andu mararugama haha murango-ini ndihota gwita customer. Andu ni undu ngari irahaicirwo haha ndogo ya magari. Kama mngekuja hapa kitambo, matatu zilikuwa zinapakiwa mpaka hapa kwa mlango. Inakuwa vumbi, hata TV mkuza TV hapa ni vumbi, makastoma hawezi kukuja. Mikefe ya gutegeko miti mihande ne kairigiro wega ni ungi wa maundu maria marahura mbica ya ugemu wa barabara ya Ruthuri. Ile kitu tunaomba ni barabara ifunguliwe, hiyo kama ni magari za kuja kutoa mizigo zinakuja in order. Ite cia kuhurukwo na ungi wa mawega maria mokite na gwakwo gwa barabara ino. Ruthuri handu tangirecirie no kumere miti, riu ni kumerete miti, andu maraikara miti-ini, kwina ite cia guikarira andu makarelax, so twiranda ni na njira nguhi. Bara ino ni ya mita 800 yakitwo kwa ihinda ria mieri 3 na kuratuike huthirite kigina kia muigana wa ciringi milioni 24 na no mamwe makinya maria matacukitio ndereti ya kuheria ngari cia ukui wa muingi mucii munene igithiaga na mbere. Ruthuri ikirigirirwo kuhingurwo thiini wa ihinda ria mweri umwe. Rukungu ruingi woici o hamwe na muhatikano wa ngari kunyiha ni umwe wa maundu maria mahuthagira barabara ino o hamwe na onjoria marakenerera. Ngiribotera Inooro TV de County ya Nairobi. Jitagwo Wanjiku wa Kimani.